ner mala ken yam biya kamal and man dun chen kwasnya ka charo nyo kamulo nya ro jo gwasme ke la radien magoro de yen ling and ler chalat gwasme to kon ka ler o ki la radio to de kon ka ling leran yam dung jodan chwal ke kolora ke jen gwasme tama aware which ka so sudan ke le cheneri jen bakal ye ken chaganang ne jen bakal chigliu ne jen bakal to re nene ti kina dang bakel ti cha kep tine jen bakel si ye ken ti tes nien ala kolora jen jwe je ga tama milat kanu re wika so sudan chedit chedit jwe mo jwe shal ga kolora mane man kwana la joko je wayen chama kwanti chitwak no anyok woje jek tin kon tie ga dum woje ka ma da piu to go to sha tol ko mi ma na piu to kan tol en jwe mo bena be ka ka bene dial jen sian en tamu chi pe ne dial kon chi tes nen ka kolora ke ka joi chal ke e kolora mane men no ka puri jak kana met kwan mi chodot ke kwan mi jak ke kwan mi kan tok wa che ne jen bakel che ye ken cha ba da temere yu ka so sudan na me jen la ran yamadan ande jen ling ka kui re wik ka so sudan men diana bial nga jen gwase me la selbe ke mi yadit ka jen gwase me sharam dan la finance minister ke ramadan yu dial pinda ka bang sa sudan che jogo nene che jogo no ke jelat be benane run ba changa woldiech ngai kon chang woldiech december mila tiem ka anwari ka taidan che kore to rewe ka sudan rewe ka sudan ka taidan chanur sha na gaja chang tim ka run ka chang woldiech ci salpa ke mi yadi kul lar nene ka monday la jelat ajane ba ne diala kon tila civil servant ke lat sudan dial rewe ka sudan be kan kabyon be kan to salpa ke mi yadi nene jana ba kemne pai kel karwade rewe ka sudan changne man chine dial chi ka ruon tel yuru kap ke tel yuru jere rewe ka sudan jani pai kel karwade jen ba to bone no jana ba pai kel karwade jen ba to bone churai mi chaja kwen charai mi chaja lat ramadan la information minister michael mcquay wet ka dobran shalat keje no kir jane 1 month salary payment budget to budget kam civil servant to ka jelat shangwal bakel ka pai wero ron kin dajin dang ro udun wan na me ajen dan le ro de rewi ka so sudan ka duob andan bi jen go de yu de ka top ka ja le ro de dien mande kon yo min kon kwasme ala tin gor kon galong de kon ngaj ala peace and chal ke man peace initiative shemen pailan won ya dak Tuman Peace Initiative Chaboy Jen Chaboy ko kan kuma South Sudan kan ko reling politician kon ki bonten kon cha tagrar ala bonten cha left out tre malka wachi mal tama cha kan cha gak alo shi mal chonya manyo da gwan wo tala mara wi ko South Sudan enemi chi self care ma yadi cha nya ko char kan ne den kon tila jikko arten wo mal wo kan la re wicha ka Kenya kon kumi Kenya cha wala tan wo benedi tin be ka midiet ke be ka nunga mal ka no chi kum so sudan cha do cha jaw ga no tele mugoro wona won yam ko do be na yam gaje bonten cha gagrar bondang wan ke bondang be ko tana ta gara no bondang wan ko ne chore mal ka no ka tuman peace initiative kan ne go ne responsibilities go ne long to ba kam ne kum so sudan no kum so sudan tele long ma kam ka ya ken yam kwan ngani structure dun kuma ta dan let kuma kaje biya kulo ba mu kalong ken yam na kamal bi are kuma kay yo mit ke yeni ba mu kalong ba kulo mu kalong kay jen dan lo kan bonte ken go ne yo ba ne kam long ko go ne ni long tel den go ne ngay yen long mo gor ke o bran bar shung la kuer o bran ba ja kwan gwan me dit ka pol sin me dit ke di man ka to di man te be je puch pan lo beke ngay kon so dan man penoniam kan bon diality ala pan yal ko rewi che South Sudan ken jaka South Sudan ci bon yamon antam mala sel ba kem yadi den wo biare chana we chana pit kel chana we chana normal kel runa bago South Sudan dera won malka tele me de nyoko mi yereja dunon tama ko te ke dimande cha gor kum South Sudan ba kamne kon ko bona kontrar chamala mo che nyoko mi ga korora bali ni mi ci sel ba kem yadi ko la ba tumani peace ni sher ba ko nyoko lene bu kuma Kenya bu kulo mi diet nyok ke bana ko lo marka me changa char ngaja no shi kuma Kenya che la no tumani ajen do bodan bne dial buga mal jere wi so sudan bar tami chaken ko te ga cha otyap ti cha gor kuma so sudan ba tyap no na me kel mi chaken la
antama shi point mala mo cha collapse ke cha boy ke cha tel gwanu wetin ko kan kum Sudan ka rori ala ka tin kon wa go ne ti de man ken responsibility ni ka rodi la long tende kam ka iran jogo no ti ka long ame ngak ti ka long ame ngak ti ka long ame de na chuon yam ko kan go ka long telaway ko na ran ka bon dial te go dara kwar ka Sudan dara te ka long medit ka Sudan ka wo chai de raja ne dial dung do de ti dial le mi na bun gwaskel sinaro nok de ka long ka mulat ka ke sio be kan kwar ke be kan ne te dung do de kan mal de kan nyong munong na ro din barantama en ran jen ta ka bom le ka Sudan ka kujamo shi tumana peace initiative cha gak ka jan dan te winen dial tene won nta na widen nyaw loy kum loy na ka Sudan ka kuma kier ka dob danan be new year bo ga ke ta dan bu lo ra ke jamen mi cha nyoko mi shala ka me cha la cha we ka kor pada me kele wona ka pai kele la janur la pai kel pai kel karon kinda yana rodit wajen wago yen o de mal dar bin dung tuman peace initiative barantama ya baga ka kan ki responsibility ndi ke tin kon gor ke anitin kon tin la la bonten kon cha gagrar do no man chalat ala tuman peace initiative cha collapse den cha boy ajendan go de nyo ya kel mi te mi choro nyo ka me gero tin benung yi duno she boy te ko kien ba nyo la kum so Sudan bana ke linket yene dial kon la le real lingwa de me gor ko de rander manan to ko de ke so Sudan ke kimal ka kan kiro fuji ko de kan manan le ro de ngayre ke so Sudan ke jen gwasa te man peace initiative te sharan ke le ten je boy tam enemi shi kum so Sudan te nyawo charten power ke le ke lon ke le ja ke kume so Sudan ja ke sel ke mi yadit jen dan go de nyo ya kele ne me an ban yo je umro den bi atemal